Sarkar the mana pang Sarkar chak chilga siwar in normal way school college kare office kare and torkanu si urba and kodom chak tilaga none of the problems and moin power do moin 5 minutes short moin to on sin the level politician ama oirgadi or activists social activists ama oirgadi samaj gi phananaba thabak tawbudu importance ni ngang budu nate ngang ba lauba aduna nate thabak oina wonthok budu buni real change game changer thaba ama tawge ha thabak tawba ngamdari ngang ke dong MP masang khotani oirisi ai ge ithau to bom no hawra ituni aina vote mamang thai ai priority relief kem ta leib sing sini moina mayu makai hek Hanjandriba dignified life late over Iran loy Habiaroi Santi Labiaroi say vote mamang so high vote loy kusumi de sinau hangiro susum komi ai hanan ba speech ai pallini adu drama da panmanate I can feel them moina kayam thinu wan ikai ga lei nung ai tele sa thamoi da pala ga ngang pawani politician ni tokshan ba wangang adu mai mamina ai da kahalo ai thokpa dum nongam badagi torga relief camp dagi hanjan hangani yum da thamgani adu tawgani thinjan gani ror nongsa oina khongni na haram adu jikti ai chumna ai di chokidar ni chak thongda ba moina thongdraga chokidar aina ke dogdu no masana admit to kon khangda se English the phrase am leko pushing under the carpet ena udana ba carpet makha di injan bato adu ni to is normal way school kare office kale luong khongno ba ai vote mamang su yaw ne khoi di normal way boy ningani aina relief camp chap so harmony school kare office kare infal ga jadi irang li tab dong khalakani noi gi awa ba se carpet makha di injan gi ba pushing under the carpet ai sunga ya roi ai ching tok na si awa ba lei si awa ba lei se ngang ba sa ai thong ne ba nam si hek tor kan da ne thabak taw na ba kari taw ba ya sa isa ga ju initiative am lawra khini ko ai gi oina lawjaba gi wan ko ai kai taw ya ga da gi hola khini ai committee me sem na ba aina chomang sai ji ga du gi pasu taw ri ko si hek loi ra pa da nam na taw na ba aina moi hanjin na ba sa Sarkar the mana pang Sarkar chak chilga siwar in normal way school college kare office kare and torkanu si urba and kodom chak tilaga none of the problems and moina power do moin 5 minutes short moin to on sin the level ko ito aduga ai khoi na su kari to ngami moi gi mateng pang na ba ko as a citizen ko adu su khoi mam chang hona mina ba si to sa ai gi thong ne moin he action lo tri ba na ngang ba se ma si ma thau ta ba khoi Sahi kuntra inner line primary PO na sana law la pidam pida dikar kane madhu ki port mayam da ekhoi ki stage da ikhwai de ki nungai ta ba ma mang da targa leiraba aseng ba pot se madhu kauthoga ngahaki oi ba lakpa nungsin hobakpa propaganda khar da chatpa dong to ba khoi ki stage da port khara I urakpa Masi am danger ne. Masi dagi koi na thaidok hoba or kalhoba ngamdragadi. Adum nonglei nungsit phatta bajina humma chakra kana koi si. Yamna foundation leitaba marung pandaba society ma ido koi soina oi gani. Say example handak ki MP election da yes pen double pen the lay, adu pen the lay regasu. Core issue do carino. Caramaito Natorino, Canada Caritorga, Canada Port Peter of Hagadagi have a quick canabi mota. Eh, Parahanaxit of the Anobians. And over to Dorsi Carino, I see a quick Canadian. Project the Kange. I the Kahalo, I took Podum, Longamadagi, Torga. Relief camp dagi hanjan hangani yum da thamgani adu tawgani thinjan gani ror nongsa oina khongni na haram adu jikti ai chumna ai di chokidar ni chak thongda ba moina thongdraga chokidar aina ke dogdu no masana admit to masi akhoi di hawda ugi matam du dai khoina election gi matam du da home minister na prime minister na tawroi ba pot khar du prajana kumna yeng birama adu oragadi sigi mistake se poi toro moy matam do karim ta ugi de prime minister na wa ahum la ngangi bdo honorable prime minister na
अमुत्त ngangi de bagi propaganda aduna mathakta nallaga chakrakanda akhoi ngasi manghaurisine ada kari mai puraga no khoina prime minister nu bisatoi se honorable members kari mai puraga no aina sat pado kari ka ai mai se kamai thang do yam ki yam ai mai se si minister ma aina sali ba aina si minister ki kan club ta niti ayo ki da sali do ai kamai phamung ba da kes me am ta khan biyo no pok sang mai da thoki ba yama thoning na ba thokdo adushu lana arta han toga nong pok sang mai da thoki ba thokdok tu hairi ba achoba mob amana khunji da landa attack tawbo dagi hojiki nupi sing sigi magi imung manung si bawda mathoi mang khabane but adu nupi masa nupi siga khitang ahal loiba nupi siga ji puthok piraga mob tu dagi puthoraga mabani ki life se kanbiraga fi set pi session biraga magi mayum da tharaga hingna tharamine adu gi credit logdaba mob tu dagi nupi masa ani du kallaga puthoraga ikhoina moibu yum da thagibne ha du gi credit logdaba gi mahutta biren lokthok na hona bada BJP ki sarkar lokthok na hona bada adu gi video do ada tharga parliament hayeng ne da puthoga PTV da quite popular word about the honorable Prime Minister Modi ji do mango the no confidence motion thangat pigi India group na Congress na lusing badung ba potuna ikai ba pigi ba sida thokpa macha makak adusu aran banat ba kanbina ba poraga kallaga mayum da thagrab do madu ada habi bagi mohta ngasi sidaida phamam mi ba opposition kangbu moi gi team na Delhi ki parliament the parliament boycott of honorable Prime Minister do no confidence motion thankal laga ikai ba PB ki ba ai ngasi chuma nai jage MP ma khak tang oi jabani entire lengak si sakti pai ba political executive pai je Congress na te ruling party na ni tabuk moi tau da bani mase moi kaw no jun hek lesson baga Congress ke dori ge ade han Congress na in chum tau lei sa kana da ba wani 1993 gi do wrong comparison ning sa haije mem do ara ma myam ngang isa masi Congress ki natraga koi opposition khatana chum thok da bana te karima yenga go no khoina prime minister no ge haidu si mi woina khalan ninge tap tangai phuraga tap tangai hat gi honan koi tan na halaga konang da mu na gi kana ya da moi shu mini ne akoi ngata na mira aduna everybody koi pulap to wina si irei chapu namak amatoina work to mina se duga aran bo oi da pa da ngang di tumina lebiganu Inner Manipur Parliamentary Constituency ki Lok Sabha MP Dr. Angomcha bimolakoijam na Mekhal mamang da hai ki bagi matungina lanje na duna relief camp sing na lai bam yoy singi masa ki mayum da hanjil hanan ba committee semkre MP bimol na thokpa cherolama da fongdorok pagi matungina lanje na duna lai bus singi manung da maruina Imphal East Imphal West Kakching Thobal amadi Bishnupur district sing da hangliba relief camp ta lai bus singi socio-economic profile semba relief camp ta lai bus singi punsi mahingda safana na bagi damak ta policy semba amadi makoibu masa ki mayum da hanjil hanan ba committee asi sem ki ban hairi Committee on Rehabilitation of Internally Displaced Person of Manipur haina mingthon ba committee asi ki chairman hanagi IS Dr. R.K. Nimai na oiri Committee asi ki member secretary na advocate Hizim Chandra Kumar na oiba ke loina hanagi IPS Thangjam Brozen hanagi professor Elangbam Vijay Kumar MU gi Department of History gi associate professor Dr. Jungnejal Matthew MK professor Dr. Lenin Imphal Review of Arts and Politics ki editor Pradeep Hanjobam activist Nonipla Naringbam amadi journalist Baby Serena member oina committee asida yauri committee asi IDP sing oiba socio-economic amadi educational status report ama semgani loinana relief camp ta lariba singi marik chumba report ama su semgani hairi